Veliki pozdrav, dragi ljudi. Današnja mala tema se nastavlja na prošlu, a to je tema o brainstormingu. Danas ću se baviti sa jednim arhitektonskim pristupom brainstormingu i postaviti ću pitanje kakav prostor je najbolji za kvalitetan brainstorming. Da, baš ono kao prostorija, što mora biti u tom prostoru da potiče neki inovativni način razmišljanja i gomile hrpu nekih novih ideja za koje želimo da se pojave u procesu brainstorminga. Jer naime nije slučajno da sve kompanije koje teže imati inovativne i posebno dobre proizvode i usluge jako puno ulažu u prostorije. Ulažu u dizajn, ulažu u unutrašnje uređenja, uređuju svoje prostore na neke načine koji su drugačiji od klasičnih ureda i oni to rade sa razlogom, zato što takvi prostori potiču drugačiji način razmišljanja. Što se tiče nekog opisa prostora, kakav bi to trebao biti, prostor bi u svakom slučaju trebao biti komotan, trebao biti ugodan. Važno je i dobro je da ima prirodno svjetlo, da ima velike prirodne prozore i da prirodno svjetlo ulazi u prostor. I još jedna zanimljiva stvar su visoki stropovi. Kada smo u prostoru u kojem ima gore prostora, gore mjesta za rojeve misli, dolazi više ideja, ljudima pada više ideja na pamet. To su na nekim sveučilištima čak i promatrali tu pojavu i dokazali da je to zapravo tako. I taj dio možete isprobati tako da, ne znam, uzmete svoj laptop kada radite na nekoj inovaciji, kada želite biti poslovno kreativni, sjednite negdje gdje je u neku ugodnu fotelju, gdje je oko vas komotno, gdje imate neki prozor prema vani i gdje iznad vaše glave ima dovoljno prostora za rojeve misli. Prepustite se svom brainstormingu, svojim idejama, dajte prostora da dođu i vidite da li će biti neka razlika. Da li će se dogoditi neka veća količina kvalitetnih ideja. Bilo kakvih zapravo ideja. Treba nam samo puno ideja u brainstormingu i vidimo se sutra.